Ой, мамита. Está lá, subo o cabelo. Ai, a cumbora na mesa. Na couch, madine hadi bir ganda. Apay tuydor bir git gelin جی همون قپل مال که تو داری تو مردن تا بسایتا نه که تو را استخونت پسته استخونت نشوتینم به وی قمچق ما چی گفتنیم گوشکوی کون من قیقتا پول میخواه با دیماغی دخترگی کو دستای نمیم قاقف نگریم مکلشون کنم قیق خون برینی دارم درم جو Короче, мой на автоасин. Selam aleyküm. Aleykümselam. What about this one? Oh, that's español, España. Mira esa nena la que hablando. Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella es cabrón. Dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita, Picasa, Shakira, Shakira. Oh baby. پهلوان باشی اگر غم ناتوانت میکند درد از حد بگذرد سیر از جهانت میکند. دوستانی عزیز، پهلوان برای نفرانی که در همخوابگی تنگکسی میکشین این برای شما کمک میکند برای دوامناکی همخوابگیتون. بسیاری برادران در خنکی ها زیاد کار کردگی هستند، خنکی که دارند در همخوابگی لذت نمیبرند. پهلوان استفاده بر لذت ببین. برای دسترس کردن و معلومات بیشتر در کامنتر پهلوان نویسین، تمام معلومات با رقم ها برای شما میرود. امین سخت قصد داره ای حیتلی پولا گرفتای زینبا ندوده سای دندونه بی چال گب زده سای سایتلی صغره فرمای بهترین دای با فکر میشکنه امینا انا مخیل خدا رحمتی گریز شوی دای گفتمش که خیر روی کوچتا یا کلاشت گاب زدسته آچاش گفته که ای دخترای شهر در قشلاق یمینو توقت کده نمیتونن دخترای شهر کوری قشلاق نمیتونن ای خاله جونه وقتی که 30 ساله‌ای بگم کیف همه آدمای زنداره یا شو میشد دلش پر میاد خونش میدونه که در برش آدم نه تاریکی میترسه نه اگم سیاهی لغتش میکنه. اگر اگم شنوس این ویدیو ما را تماشا کرده باشی بگه امیر اوتای ما در پارتو الو لغت کی تو الو الو کی تو او کجا زنگ تو خدا
بابودن مرسی کجا میروی؟ و چوی خیلی کسای؟ وی کسالای چیه وای؟ حق خدا جون تماس کنه کجا رفتنی انیق همین سقرهای من هیچ طرفی دادش نرفته و پیرچوزگاهی دادش با بختش بود هر اون تکسر کجا؟ برمیجه سا وقت شید کجا رسادی؟ هدی بچه ها یه جا تماشا میگن وای میکنم میبیام بچه خیلی رفته بچه خیلی موی ایس بیا اخی باید بچه های موی سرش موقعا موی سری منه خدا نه حق از کلی خود شد ایس بیا A few moments later. ارزام عملی شید کاپی از تیلی دادش جورون میخواندن دیگه این سین فیاکی کردی ای بای بختو به مرا با ستیلی شاشی داده تکنان رحمتی داده دم خیلی اومدگی بودی ابو بی چرا؟ انا خوشو شده بچه بنوازه داده خچه ابو کال کدای بود که همه قمیزه بودش که انا میخیمشی یا منو دکرش همستانو مهمون پدرکه نه تو Почему? Нема? Брат, по-таджикски знаешь? Таджикский знаешь? Таджикский. Рамадака? Оттас. А? Оттузмей. До. Вырта до, ака. Вырта до. Худо, бометя. Мehmonlar akan. Mashinasi qarang, dahshat. Moshi kredit. Kredit arenda. Сколько казахский? Казахстан 2000 тенге. Сдачи. Сдачи нет. Какой нет? Еще два коктейль. Ака, о. Обманывай не надо, ака мehmon. Мehmon, эй! Коктейль. Сдачи коктейль. Два коктейль. Два. Bir iki. Ака, ты мужик. Ака, красавчик. Ака, Tojikistonga mehmon. Tojikiston qayeri? Dushanbe. Любое время keldi mehmon. Мы гости. Тебе все бесплатно будем. Плов, манту, ака. Эй, баран, корова, парова. Мороженик. Коктейль все бесплатно. Эй, кушай все. Фиш. Джаман, салам алейкум. Алейкум салам, мардум джунтуна гардум. Расскажи что-нибудь, брат. Это реально история, короче. Я в Москве я был, короче. В магазине Пятерочка, я охрана работал. Один пацан пришел, короче. Брат, я голодный. Может, один заходи, один хлеб возьму. Что-нибудь обратно еду. Мафту хорошо, я камеру выключи, короче, братан. Я камеру выключи. Потом ты опусти. Заходи, короче. Что-нибудь возьми. Ради Аллаха. Хорошо. Он вязал, короче, водка, вязал, короче, скушенное молоко, все вязал, короче, виски. Потом директор начал меня видел, говорит, это он варежная сумка. Мафта, как? Вот смотри, он варежная, как? Потом я еду, иди, короче, я тебя не опустил, короче, иди. Пальма, я тебе пальма, иди, короче, я вот прыгаю, потом вот, сука, видит, все, короче, водка, все, хлеб нету, я говорю, где хлеб? Он говорит, братан, я бизнесмен, водка. В том, бля, начал меня видел, говорит, ты уволил, без зарплаты я ушел. Прикинь, зарплата нету, братан, клянусь, зарплата меня нету. Без месяц, блядь, я без деньги я работаю, да, честно тебе говорю, да. Спасибо за понимание. Хотел сделать добро, да? Да, акклама добро, да, вот на хлебе, он тоже говорит, иди, нету хлеб. Прикинь, братан. Спасибо всем, спасибо. Дай Бог вам здоровья, все.